Rapio ting wong to di za thwan ki we thanain swan alionio Bible ra cham king cham makum cham khai ra ba sai ting wong chuning chu sai ting wong gu purpose ting wong gu plan pamai dung kam khai mi bo tu lu ni bo ting wong gu chuning chu si alionio si mi nei chu sra alio dong hai sa malum bui bo malum boga pasu chap bo matip mi bo Christian chu lu buye Bible ga alionio fui batinga ting wong chuning chu ba se keng za ngau ra boy chu di thanai lang chu zara key point sum I din khai ne number 1 ga sai zuring bo salvation ting wong gu right thap bo pachuning hai sara pa ne lu ni thu bo pachuning hai sara samai na dung rapio Jesu Christa khu ga malum khai lu za zuring bo lu taw mi bo malum mi bo chu bo to si pa ne lu ni bo sinio 1 Timothy chapter 2 go verses 3-4 ga ting wong masai rapio Jesu Christa hai ting wong khu ga mai ma thu na malum khai mi bo tu lu ni ye chu za din khai bam boy si zenga su ting wong niu pana piu Jesu Christa tu aliu lang kat pat khai ra lang khai mi boy si ting wong chuning nge number 2 ga sai pamai dong aliu Christian mai dong masan bo go ring ting chu za lung bo chu sai sanctification non ga su Marie za lung bo non kamak bo chu za masan bo akadi kadin piu za lung bo hai se ting wong no masen boy si senio rapio Jesu Christa go wi rapio Jesu Christa go masan bo go ring ting hai se reflect way si ga su len pa kai ye 1 Thessalonians chapter 4 go verse 3 ga ting wong suning ra masan ju lung bo se ye ju din khai ye sinio kadi pirigo katanya bo kasabo niyo alung chun tu apum tu kamtanya mi mara boy chu sai tiumaniu samaniu za lungbo drug abuse tu bo puim piu mphom tanya za lungbo sikom ba ting wong ne masen ma boy ting wong chun ma gai sinio ting wong ne masen bara nang I masan je lungbo go ring ting to si e sombo ga sai aleo khanyo khatu macha akhi ta liu za longbo hai se ting wong ni masen boy just service agu ring ting hai sana ting wong gu kendi leng lung khai bo akhadi agu kangam bo senyo agu to sensalan senyo apum gu pumtan senyo khanyo khatu macha khai ta liu khai za longbo se aleo thawai senyo Galatians chapter 5 verse 13 ga na liu lung sa jiu khanyo khatu macha khai jiu lung ra boy chuza din khai bam boy alio Christian go ring ting sara aron na leng mening za lung ma ra boy chudi lung sa bo akadi sa lung di jiu khanyo khatu macha khai ta liu khai za lung bo si ting wong ne masen boy kanam boga ting wong chuning chu sara ting wong tu si bo masan jiu lung bo akadi khanyo khatu macha jiu lung bo hai se ting wong liu masen thu bo kadi pachuning nge mathiu nariga ting wong thoi khai bo chu mi lo